Hai menase ibet tingchua Lungta Panme na mai ke pe ke zing kai ket damai gumara sam news ke de insa chuna time biagana puanga de lei Iran de gurze te pe President Ibrahim Raisi nai Iran de gu haram ke de gap suite pe Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian pe pela country begri himlo tum hu bege gi ka do begene chai de lei za Iranian state media na mara sam pogai de lei Marasam po mena saze danai ke pe ke zikr squi tak mage Iran de gudilang pe President Ibrahim Raisi nai pogu body pe Iran de guramrai Azerbaijan de guramrai ka ke bambe kiame te luze te be te wangai bi hige apo pe la country begri tim pe bia Iran de himlo tum hu be bezine zofa ke chebe himloge gi ka do ga begene ko ke ze grill megen to me minahang squi chakam dilei ze ke chele Iran de na kata suibihige Iran de gu supreme leaders hulang dilang reze chilang pe Ayatollah Ali Khamenei na saze Iran de gu sorkari ne madu ko bok pe tu mak setting tie te ke belu gumze te ke bambu leize salei Marasam po mena saze Iran Vice President Mohammad Mokbar ne zimai ke pe ke zing kai mama ke emergency cabinet meeting Iran de gu body pe mera manai ka ka lokpe ta tu ne same bin samong de lei chige Iran Vice President Mohammad Mokbar ne Iranen de gu dilang pe President Ibrahim Raisi klei te kluze presidency election tingna mi puringe longge te kyora gu lei je salei Palestine dai gu gwang ke te ko box so kridu kum to ra ka dal me bo Hamas ne pnui su shabasam rangkai ze Iran dai gu dilang pe President Ibrahim Raisi ze pnui ke bona Israel dai du reitu tet se bamege ten sap se bam pe de lei ze salei chige Lebanon dai gu gwang ke te ko box ze kum to ra ka dal me bo Hezbollah ne sa ze President Ibrahim Raisi ze ke dai rei dai gu so kridu ngize me bo du gum ga pe protector of resistance movement ke chule India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne zimai ke pe ke zingkai mama ge pogu social media platform X ke rogaize Iranen de gu reze de pe President Syed Ibrahim Raisi pe la kan ribegri himlo tum hu bege gi ke do bege ne sai di bese ge ne bulung ma pa na ka de su be sam rogai de lein Prime Minister Narendra Modi ne saze President Syed Ibrahim Raisi ne India de na Iran de ka ke de CE bamra tu prenchi ga be ngaizet makulei zai India de na Iran de ka su bi ge sabse bamgulei Pagutites X karo gai delay India de na mai ke pe ke zing ka ke damai ge Iranian de gurze te pe President Ibrahim Raisi pe pela country begri himlotum hu bege gi ka doga bene chadi be pe du nge te be dam te ze tingna mi puiket ka te sulia ga be bamgulei ze Union Home Ministry ne India pe de na men te mena ta ga pe chi gai delay India de gu pipai kusarit kirame India de le na ge pipai sungkange zukyo gaize pampiri na limze bamra de leize de mena da ge rang baga de leizai apo kata subi hige sorkari gu ngi ka lube ke tugara leize rang baga de lei Bazar Shop Owner Committee hatsaki ge lilap te ze marora me zuma bogu pampo me bonen te mena da ge pechi gaize Manipur de gu hatsaki rame ge mam thom pe nai mata te humbe bisonga ka do be ze ge ne kun tang ka me dai khorambam bazar ge ma ka tali na ka nambe te ke gu leize salei ai po ma ka tali na ka nambe te ke robe ze zi mai ke pe ge zing kai mama muiding ge ne chuze na mai ke pe ge zing kai ke damai muiding ga changbe ma ka tali na ka nambe te ke gu leize salei Marasam po medaga Bazar Shop Owner Committee hatsai ki ge lilap te ze marora me zuma bogu pampo mene sam kalali si pe pet pe ge rogaize hatsai ki ramege ma pathong ma pa nai mata te humbe misonga ka do bezegene marora me zobe ki yu pampo mera mene marora me zobe ki chebe dibe ki makse ma ka tale na ka nambe te ke rahzo ga de le jek chule Zeme Student Organization Manipur jet somne zimai ke pe ke zingkai mama ge anui Zeme le siname Tamanglong na Senapati district ke Lungta male na hange pathodi besam pe chiga raize la muilei Aize anui Zeme le siname du tein to ga beteuze Zeme Student Organization Manipur jet somne dimchu ga be comprehensive career guidance kam felicitation program le siname ring tinge tu robata zuga be ngo ga be tariam nai le siname bodu ko to be sam po ga beteuze hatu be ga be tariam Tamanglong district hang teuze ke pe ke zing kam nge kam miting chu kunta kre hige te ke gu le zai te ke robe bamze Zeme rong di ki kopilong Tamanglong district headquarter gene te ke gu le zek chuleng Zet somne saze lesina mering tingge te rabata zugai be ngogai be tariam nai lesina ma bodu katu be sampo ga pe teuze hatu be ga be tariam Senapati district eta ke rabe tingmikche wangra ben cheke ziket kamai ge Zeme fellowship hall gene apo tariam te ke gulei zek chuleng
Aipo comprehensive care garden program ne rakha ga bise nui Zeme le sina me chugume le siki peset kroy na le siki peset kroy zakna loilu mahange da gumze solung hang ra bage pnuiring tingge toy rakanang balamge plang rang jung ngam rang zigane rakha ga de leize z som go general secretary Mr. Setuilang ne mena sale Zeme student organization Manipur z som ne rangchi chakaize anui Zeme le sina me ne apotariamge nsa za wangai khamgai raja ne pnuiring ting solung hang ra bage daibem fuge te gute za ira mebe punine kachila gaize anui Zeme le sina mahange gibe misonga ngobe sangule ize sale anui Zeme Assam Manipur na Nagaland ge lungzaba maram hange pathodi banai kanang basam toimana daga bechi ga dele plam ane chuna kadai pere piting shadi bezegane anui Zeme Assam Manipur na Nagaland ge lungzaba mahange timira kanang basam ranglia ga radele child helpline number 1098 apo number ze toll free number 24/7 tingmui tingba chi makse call to ga do buiben number dele Go do hange apo child helpline number 1098 call to ga do builo belam ge chena rangai ra na poine puni ting kum krite sen kangge ba me puni dong ga zabam loge call to ga do builei na poine ting kum krim dai kangge hotel restaurant ge mata tu hi zabam be ngo do design call to ga do builei child marriage na poine kumei buimak se kumei be chi do bloge na poine du puni ki dong me zai mi ge na lak se de hero zabam be chi do bloge fui ki railway station chai ki zai dai ko de ko bam ge pe kilam chi ta di bamloge kolto ga dobulei pazai shamena na point du pazai shaza de ka kolobe chi dobloge kolto ga dobulei zai kada be na point na padonga zero is bamloge chi dobloge kolto ga dobulei child helpline number 1098 ke chow kolti doduilo hai mna na te du khamlei doctor police teacher housewife zai kologe luta te me mi hai mna na kolti dobulei zai na point na prine do po child helpline number 1098 ke call to do bilai zai chona call to me be so krina pamporang pera manglei za sale ai po sam kala pe chi ga be bo za child helpline unit dima haso 1098 child district protection unit haflong near JK servicing center near mohor sumo counter haflong contact number 8638847006 ke halam ga do bi deleng mati makse hapok ting ting buize ting khai gui hang beting monsoon season gid mak pasoge Sikkim de Gangtok ke mei me begene hazam te neuze katanang be pe magra zegene district collector of Gangtok ku sarit ki urze te pe tusar zina krine nte mna daga sam hepet kaize kdei subagri Gangtok district ke jekyo ze ke ting kum chang na za kam dai gene chuze hachit kyo zi himre ting kum chang na za kam dai ga chang telung ra phema ku leize sam hepet kai de leng ai po sam ria hepet ka bize disaster management act 2005 india de go milung bedeuge rehei jetim sakabe hindi section 30 kangane rejeti luze samhepe kaide lek chewleng palam ane Sikkim de ze hapok tinge meimi chibe zegene himlo ramage ka de sugut se kuiba tarem rame tinso ga kham ga de leize kusaret ki gurze de pe nemara sampo madaga ranglia ga de leng Nagaland Sokrine Zimai ke pe ke zingkai mama ge state level monsoon preparedness meeting hapok ting ting resetting khai gui hang beting hangge ka ka dobelam ge sam bin sambe ta ke de lei jak chuleng aipo state level monsoon preparedness meeting ze Nagaland de go body pay chief minister ne firo nai Nagaland de ge milong be de ge rehize timsak madui go pe pe Nagaland state disaster management authority ne meeting go bampe te ze chief minister secretary ko himagene sam bin samong de lei ze sale mara sam po mene sa za apo meeting ge de da mongbe sampuira meze dagum takne Nagaland sokri gu department kacham mera mene hapok ting ting resetting khai gu hang beting hangge katale ne ka kada balam nai ting ri ki mi bene milung mi be mi songa pe do bi balam ge sam bin samong de leize sale chief minister ne firone sa ja hapok ting ting resetting khai gu hang beting hangge rangkang kanang belam rangai je jeche Nagaland state disaster fund kangene district le na hangge emergency fund pe pet rahang rangai de lei Pi guys ang kingani mele ne du to dele azina lungta Panme na mai gumara sam news tuna time agena loy gai dele